Vorrei ora Papež Frančišek je med pozdravi ob sklepu splošne avdience v sredo 3. avgusta posebno sporočilo namenil tudi olimpijskim igram. V sporočilu je dejal: alla città di Rio de Janeiro che ospita gli atleti e gli appassionati di tutto il mondo in occasione delle Olimpiadi. In un mondo che ha sete di pace, tolleranza, V svetu, ki je žejen miru, strpnosti in sprave, želim, da bi lahko duh olimpijskih iger navdihnil vse udeležence in gledalce, da bi izbojevali dober boj in bi skupaj dokončali tek. Da si za nagrado ne bi želeli doseči medalje, ampak nekaj veliko bolj dragocenega, uresničitev civilizacije, v kateri vlada solidarnost, utemeljena na priznanju, da smo vsi člani ene človeške družine, neodvisno od razlik v kulturi, barvi kože ali verstvu. In cui regna la solidarietà, fondata sul riconoscimento che tutti siamo membri di un'unica famiglia umana, indipendentemente dalle differenze di cultura, colore della pelle o religione. E per i brasiliani che con la loro gioia e caratteristica ospitalità Brazilcem, ki s svojim veseljem in značilno gostoljubnostjo organizirajo praznik športa, želim, da bi bila to priložnost, da bi prebrodili težke trenutke in bi se zavzeli za ekipno delo pri gradnji bolj pravične in bolj varne države, da bi stavili na prihodnost, polno upanja in veselja. Gospod naj vas vse blagoslovi. Scommettendo su un futuro pieno di speranza e di gioia. Dio vi benedica tutti.